Bas mater. I've never seen anything like this. A muffin? Really? A muffin. Ooh. I see no other option to initiate this war of the worlds to save us all. Očelavit ću od ovog filma, majke. Trust me. And I'm a pro. Bas mater. Baš kad sam pomislio da ne ide gore od Marvelovih sranja, evo ti na ovo smeće. Ti si jedno smeće. Znači da možeš dobiti sidu od filma, ovo bi bio savršen kandidat da ti ju prenese. Ali stvarno. Ma zapravo mislim da sam bio preblag. Ovo je kuga, kolera, sida, male boginje, uši, sve živo najgore ikada na planeti strpano u jedan film. No dobro, da dam barem malo pozadine ako ništa drugo, jer ima se tu o čemu pričat. Dakle, daleko od 19. stoljeća, to je 1898. godine, A.G. Wells je napisao možda je najbitnije dijelo u svijetu sci-fi i postapokalipse, a to je War of the Worlds, oliti rat svjetova. Znači, legendarna knjiga, to jest dvije knjige, prva kad vanzemaljci dolaze na zemlju, uništavaju sve, i druga život poslije njih, to jest život sa njima, to jest kako oni nestaju. E sad, 100 godina kasnije ili malo više, 2005. dobili smo Tom Cruisa u ratu svjetova, koji meni iskreno, možemo mi misliti što god želimo o Tom Cruisu, takav je kakav je, scientologija, luđak, simo tamo. Have you ever felt this way? Nije bitno, ali iskreno Rat svjetova iz 2005. meni odličan film. Bilo je tu neki serija prije, neki filmova prije, neka serija poslije koju sam počeo gledat, nažalost nisam nikad dovršio, stvarno dugo traje, nemam jednostavno vremena. I onda 2020. i svi se sjećamo covida i tih bullshita teških, zatvaranja svega i svačega. Da su sljedeća 2,5 do 3 tjedna kritično razdoblje. Netko je u Univerzalu odlučio napraviti ovo govno, ne? E sad da, ovo je film iz 2020. zapravo, samo su čekali, 5 godina da ga izbaci van. Znači, kroz 5 godina netko je morao ovo odobriti, mora reći da, gle, moj potpis i sad ćemo fino to pustiti van. Ja ne znam, jesu oni vidjeli kaj su oni snimili? Koja ovo? Znači, svi Marvelovi shitovi u zadnjih 10 godina, bilo to Wakanda 2, Thor, Love and Thunder i bog te pitaj Ironheart od svih, su remek dijelo naspram ovog smeća koje sam upravo pogledao. I sam da velim, 3 puta sam zaspao, dosta kasno sam išao gledat, ali svejedno, 3 puta sam zaspao i sad sam opet morao još pogledat barem kraj da vidim koji vrag se tu događa, šta, gdje je nestao rat svjetova, kakve ovo ima veze s ičim. Uglavnom, ajde da ne duljem baš previše, idemo pogledati o čem se tu zapravo radi. Uglavnom, poruka je najbitnija stvar od svega, jer Ice Cube, njegov sin, njegova čerka i mislim da je čerkin zaručnik su svi genijalci. Lažem, čerkin genijalac nije zaručnik, on je jednostavno potrčko koji radi za Amazon. James, at all? Jer čerka je znanstvenica, mali je haker i stari naravno OG haker, ne? Eto, imamo jednu afroameričku obitelj znanstvenika, genijalaca i hakera, s tim da stari radi za državu, mali se bori protiv države, ne? I njih dvojice se zapravo cijelo vrijeme to nešto ganje uokolo, ko će biti bolji haker, ne? Suština priče je ta da su vanzemaljci podivljali na svom planetu, odlučili, gle, dosta nam je biti tamo, ajmo sad fino doći na zemlju i poješćemo šta? I šta ćemo napraviti? Poješćemo podatke. Why are they going after the chip? The same reason they love my phone. These little guys are drawn to data. These things eat data. Znači, ne da nema smisla, nego nema nijakog. Ne. Netko si je tada, 2020, zamislio, a data je sad najbitnija stvar na svijetu, a mi sad fino snimiti film kako se vanzemaljci hrane tim podacima i napraviti film od toga. Više manje se cijela priča vrti oko toga. Bilo je tu neki pokušaja kao familija, kako se tata odvojio od sinova i kćeri, ne može do njih jer ga sprječavaju staklena vrata. Znači, staklena vrata, te... Evo koliko sam frustriran s ovim filmom, znači ja ne mogu ni snimiti 3 kadra kak spada. Uglavnom, najveći apsurd je promocija produkta oleti reklama. Ja ne znam, je li netko misli ovo napraviti ko reklamu, jer i to je bilo smeće, ne? Amazon, Google, Spotify,
Facebook, YouTube, dobro, YouTube i Google su praktički ista firma, ne? Produkti na sve strane, ne? Ja ne znam, jer Universal nije imao tad love ili kaj, pa su morali ubaciti njih, to jest ovi su im platili da se provjeraju. Ne znam, evo, nije mi jasno, nisam u životu vidio ovakvu glupost, ne? A gledao sam svaki sranja da ima svakih mogućih od Nike, Coca-Cola, Fante, nije bitno, ne? Ali ovdje je ono toliko očito s tim da zaručnik od Cherry, od Ice Cube-a, je doslovno zaposlenik Amazona, djeluju Amazon gift cardove od, ne znam, $1000. Besramno, fakat besramno. No dobro, da se vratim na priču. A bolje da se ne vratim nigdje. Bolje da odem kopat krompira. Uglavnom da, kako Ice Cube, najveći haker na svijetu, radi za državu, tako lovi tog nekog drugog hakera koji je neki klinac očito. U međuvremenu dođu alieni, da ja mu tu evo Longorio, nju sam zaboravio. Znači, beskorisno, totalno beskorisno. Gle, ženska je bila okej u kućanicama, je to njezina cijela karijera, ne. Ice Cube reper, ajde molim te, nemoj ići u filmove. Ko da ja sad počnem glumit, isti vrag, ne ide jednostavno. I sad oni skuže da je tu da se nekakve luje događaju, ali Ice Cube nikad nema vremena, on je stalno na tom Zoom callu, jer je cijeli film jedan veliki Zoom call, ili Teams call, ili neki prokleti call. I uglavnom alieni počeo raditi sranje po zemlji, u međuvremenu kćerka dobije neki drek u nogu, skoro iskrvari, ali nema frke. Ice Cube odmah tu čopi neku Teslu, hakiraju, odfuraju na sigurno, uleti njezin zaručnik sa selotejpom. Trust me. I'm a pro. Znači, gle, nisam doktor, ali frende moj, kaj buš ti sa selotejpom napravio, ne? Ali dobro, sa selotejpom on zaustavi krvarenje. Ovak. Samo odjedanput, oni svi imaju dronove, oni rokaju, vlada je pala, nikom se ništa ne da, sve u banani, ali oni rokaju dronove, čope beskočnik, ali mi je jedan dron međuvremeno pao, daju mu Amazon gift card od $1000. Wait, give him an Amazon gift card for $1,000. Hurry! On ga digne, oni ne stave, rokaju sa raketama, alijene. Bas mater. Ne mogu opisati kakva je ovo glupost, ne. Kužu da je direktor FBI-a, CIA ili nekoga američkog sranja od te njihove vlade. Iza zapravo svega je to počelo 50-ih godina, da su oni svi znali za alijene još odavno. I onda Ice Cube skuži, gle, ja radim za državu, da, to je taj secret program Goliath, ne, moramo to sve ode među servere, hoće riješiti taj virus da ubije alijene, ali bude od strane alijena, bar tak izgleda, nemam pojma. Nekakav krak od hobotnice, znači no homo, ali faka mi se čini da ga je Ice Cube dobio onak malo, lagano. I da, on nestane, ovi svi nastavi sa svojim životima, alijeni naravno padnu, odmah svi po umiru, nema uopće frke. Direktor završi u zatvoru jer eto on bio iza svega i kaj vidimo na kraju, Ice Cube je zapravo živ, i opet ga žele država unajmiti jer on je naravno najveći haker ikada, ne? Ali on veli ne, sad ću ja pratit vas, više neću pratit ljude. I'm done watching us. From now on, I'm watching you guys. Očelavit ću od ovog filma, majke mi, ja stvarno ću očelaviti. Gubim kosu samo jer pričam i razmišljam o njemu. Izostavio sam tu neke dijelove gdje Ice Cube pokušava imati vezu sa svojom djecom, jer je takav eto roditelj koji se zatvorio, radi samo i ništa drugo, ne brine se za njih. Pa klinac postane delinquent haker. Kaj sam je zaboravio, kaj je bitno? Ma niš, to je to. Smeć od filma. Film je snimljen za ravno 5 kuna i vidi se to jer je u suštini zapravo jedan veliki Teams call ili Zoom call ili koji god već call je. Glumci su nikakvi i pojavljuje se ovaj dečko iz Marvelovog Agents of S.H.I.E.L.D. I evo, tu je nekakva poveznica. Marvelovo smeće i ovo veliko smeće. Znači oboje su tu negdje očito. Kao što sam napomenuo i prije, poruka u pozadini je afroamerikanska obitelj i nekim čudom tata je ovdje, mame nema, mama je preminula. I još jedna glupa scena iz filma, ne? Di Ice Cube-u brišu sve podatke i on nestane bez svojih sjećanja na ženu sa Facebooka. Znači nije nestao YouTube, nije nestao Twitter, nije nestalo ništa drugo, nestao je Facebook. Očito su ovi iz Amazona zamrzili Facebook, ili kaj ja znam kaj, ne znam, ne vidim poantu nikakvu u tome, ali ajde.
Obično volim završiti i reći, gle, ima nešto pozitivno, no nažalost ovdje nema ništa. S razlogom je film počeo sa nulom, bio jako dugo na nuli na svim IMDb-ovima, Rotten Tomatoesima, di god krenite, ne. Sad je zadnje kad sam gledao neki 2.7, naravno nema vjerojatno čovjeka na svijetu koji će reći, gle, ovo je super. Mislim da čak i teoretičari zavjere su jednostavno odustali i rekli, gle, ovo je previše i za nas, ne, alieni, But you gotta leave this conspiracy shit at the door. vlada u pozadini, znači mislim da čak i njima je dosta. Možda ovi jedino ravnozemljaši ili neko popuši ovu foru, ali sumnjam da će čak i oni. Možda stijentolozi, ko će ti ga više znati. Uglavnom da, nemam ništa pozitivno reći za film, bilo mi je drago i vidimo se u sljedećem kad se malo odmorim. Ako vam se svidio ovaj video, stavite koji komentar ili like i to je to. Gotta go. Bok!